Ino niyo mbica iria uracemania nayo riria wacera matura ma Mbamba, Petangu na Kazagani gicigo-ini kia bunge kia Ganze kaunti ya Kilifi. Atumia airitu ona athuri magietha mai matheru ma kuhuthira micini yao kuria mahinyiririkaga guthii thabari ndaya kwara raini mathaa maingi niguo o mundu one mai. Shida ya maji ilianza toka wiki mbili zilizopita. Mtu waweza kutoka kama Mariani huko mpaka Ganze wafuata maji. Ukifika huko Ganze pia maji ni ya shida, watoka maji ya chini. Ni mathiete na mbere na kuga tafarira ya mamilioni ma mbeca iria yatafanirio ni thirikari ya kaunti ya Kilifi inyitanire na gikundi kia Mutharaba Mutune ndiri yarehe umithio wa mai kuri muingi. Tumekaa sana manake tangu waliposema hiyo pipe yafika hapa Bamba basi ni kitambo, manake kama wangekuwa walitayarisha hiyo pipe hii shida yote haingekuwa paka watu wakinywa maji wanaumwa matumbo ama wengine wanaharisha. Riu aikari aya a Ganze na Mbamba maugite ni mahinyiririkaga kuhuthira mai ma demu cia mai ma mbura, undu uria maugite ni ugwati kuona mai macio ma demu no mo manyuagwo ni mahiu. Ombi letu ni tunaomba hiyo pipe ikifika hapa Bamba kweli tutakunywa kweli haya maji machafu. Wakituletea hiyo pipe ikishafika tutashukuru. Riu ni makaire thirikari ya kaunti ya Kilifi o hamwe na thirikari nene imateithiririe hari gwetha kihonia gia gutura na kunina thina wa wagi wa mai matheru kuri muingi. Mumbunge wa Kilifi North Owen Mbaya augite wagi wa mai o hamwe na wagi wa irio thiini wa gicigo kia Ganze ni thina wagirirwo ni kumurikwo na kinyi ni atongoria thiini wa thirikari ya kaunti ya Kilifi na thirikari nene. Ni changamoto kubwa ambayo serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa lazima waungane. Riu thutha wa kugumirwo ni wagi munene wa mai matheru ma kuhuthira thiini wa micii yao, aikari a Ganze riu matigarirwo na demu ino niguo makorwo makiona mai ma kunywa na kuhuthira thiini wa micii yao. Undu uria riu maugite ati mari na kieha kuona demu ino na wona riua riathie na mbere na kwara demu ino ni kuma na ithire mai, undu uria riu ugucungiriria o guthie thabari ndaya gwetha mai. Handu-ini ha Kameme TV kuma Ganze thiini wa kaunti ya Kilifi, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu.